Saya ada orang yang saya kenal yang main game and sanggup spend untuk beli skins. Ada yang spend macam 20 lebih dan saya macam unreasonable lah kan. Pasal saya cuma main game. Tapi skin $20 murah. Saya nampak orang spend skin sampai 1,000. Oh, astaghfirullahaladzim. Selamat datang ke Just Do It. Saya Sab, host you all di mana kita akan bincang tentang siapa yang better at handling duit. Orang muda ke orang tua. Tapi there's a catch. Mereka kena create a perfume by earning items through quiz hari ini. Bersama saya sebagai juri hari ini, we have Encik Fatul Haziq, seorang financial planner who has more than 9 years of experience. Encik Fatul akan decide siapa yang berikan the most reasonable jawapan akan dapat essential oil. So sambil jawab, sambil buat perfume lah. So perfume ni mesti sesuai untuk everyday use lah. So both of you dah ready ke belum? Dah. Dah ready? Okay dah, let's go. So selalu kalau kita nak subscribe something new kan, kita akan diberi peluang untuk pilih monthly subscription atau yearly subscription lah. So soalan pertama kita, mana satu lagi jimat? Monthly atau yearly subscription? So kalau you all jawab ni kan, boleh dapat citrus essential oil. So let's go. I would say monthly. I rasa macam tak selesa bila nak keluarkan a whole sum of amount untuk bayar yearly kan. So macam monthly dia punya price lagi lesser, so I feel like macam I'm much more comfortable untuk bayar at the amount. Untuk Kak Lila? I think yearly. Sebab yearly bila kita divide dia by 12 bulan, dia menjadi lebih kecil amountnya setiap bulan. What say you, Encik Fatul? Actually the answer is yearly lah. If you divide by 12, like what Kak Ila cakap, it will be cheaper. So speaking of which kan, I ada buat like research lah dengan orang muda kita. Yeah, so shocking tak cerita ni Encik Fatul? Not really actually. I know quite a number of people who still prefer to pay monthly subscription lah. Dia lebih tu like macam huge percentage ke atau? Kalau dia tambah, dia jadi quite a sum lah. Tapi part nak kongsi-kongsi subscription ni kan ada dua macam lah. Satu yang bayar like macam okay you bayar di subscription then kakak dia bayar separate subscription. Then another type of family is satu subscription divide into 4. So for Huda kan, you selalu go for like family plan ke atau individual plan? I will go for family plan pasal macam like just now you bagi example kan. Me and my siblings kita akan each subscribe to different platform and then kita share among each other. Then for you Kak Lila kan, so for you and your family you macam divide the cost ke atau tak mengira juga? Saya ambil family subscription dan semuanya saya yang bayar. Sebab saya ada anak, jadi yalah semua atas tanggungan saya, so just family subscription. So kalau family plans ni kan, adakah dia macam jimat kita punya expenditure atau encourage kita untuk overspend? Memang kalau kita ambil family plan atau macam family bundle, you will definitely save. Cuma nak kena come to an agreement lah dengan orang-orang yang participate. So equally siapa bayar berapa. Or like macam Huda, you pay a specific platform then your siblings pay a specific platform. So can also, yeah, it works both ways. Cakap pasal spending ni kan, Nisa nak tanyalah Huda dengan Kak Lila soalan untuk dapat floral essential oil. Floral, I want that. Berapa banyak duit you all akan set aside untuk entertainment subscription? Kirakan kalau nak stream drama series ke, movies ke? Okay lah, saya tak 100 lah. Saya hanya akan belanjakan $14 sebab saya rasa Netflix punya subscription $14. Yang paling minimum untuk entertainment. Sebab entertainment banyak sebenarnya percuma. Banyak tu saya punya perbezaan. Sudah 100. Pasal saya subscribe to dua platform. Netflix dengan View. Saya suka tengok Korean drama. Jadi Encik Fatul, Both answer is correct lah. It depends on your situation. Macam Kak Lila, she only needs one platform meant for her kids. But for Huda, you have multiple platforms that you require for different types of genre. That will automatically mean that you require more funds. Kalau saya macam subscribe to too many platforms, kadang-kadang scammer ni jahat tau. Mereka boleh macam try to menceroboh. Ya, so kalau saya sign up to so many of all this ni, akan ada satu ketika di mana mesti saya akan tertipu. Sebab kalau dah banyak sangat dapat email macam gitu, kadang-kadang kita susah nak tapis. Jadi saya hanya ambil yang perlu saja. So, selain daripada entertainment kan, orang muda kita suka subscribe to stuff yang berkaitan dengan gaya hidup. Gym membership, transportation, makanan. So, berapa banyak duit you all akan set aside untuk lifestyle subscription? Saya taruh 60 pasal saya subscribe to ChatGPT.
dengan Grab. So senang nak order makan, nak travel. Pasal kita usually pergi shoots kan. So it's easier lah and faster, dapat priority juga kan. So Kak Lila? Untuk saya, semua yang berkaitan dengan health. So macam exercise classes, swimming ni semua. I tengok both Huda dengan Kak Lila keluarkan about $50. I think it's very reasonable lah. Because dalam industri yang I kerja kan, I nampak ramai orang spend close to $1,000 on lifestyle aja. So tengok you all keluarkan $50 kira very reasonable lah. You pernah tak terasa pressure untuk sign up lifestyle related subscription demi trends atau friends? I mean dulu macam kawan pernah lah ajak untuk sign up for class pass. Then kita nampak kat TikTok banyak pergi for aerial lah, pergi pilates. Tapi setakat ini saya belum lagi influence baik. Pasal saya kat office ada privilege dapat free gym kan. Jadi might as well kita gunakan that privilege of that free gym. Ramai orang muda kita tend to spend money on apa? In-app purchases. So macam main game atau dapatkan exclusive features lah. Buat Kak Lila dengan Huda kan, berapa banyak duit you all akan set aside untuk in-app features? I'll put like $12. I wouldn't spend lebih daripada $20 lah. I mean dulu saya pernah beli satu in-app features seperti macam filters untuk ambil gambar kan. And it was less than $10 lah. So saya rasa macam okay, still reasonable to buy. Kalau lebih daripada tu saya rasa macam tak perlu kot pasal kita bukan selalu pakai kan. Untuk Kak Lila? Saya juga. Biasanya apa yang diorang kasih tu dah cukup. Dah terlalu banyak features. Tapi ketepikan adalah tetap sebab teknologi baru ni setiap kali ada yang sesuatu datang, mesti ada sesuatu yang kita nak pelajari. Kirakan ni duit untuk curiosity je. Okay, sebelum saya kasih jawapan, Kak Lila atau Huda ada main game? Saya tak ada, tapi saya ada orang yang saya kenal yang main game and sanggup spend untuk beli skins. Ada yang spend macam 20 lebih dan she's like macam unreasonable lah kan. Pasal dia cuma main game. Tapi kalau tu buat dia happy maybe. Saya tak main game. So saya tak ada. Tapi skin $20 murah. Saya nampak orang spend skin sampai $1,000. Astaghfirullahaladzim, $1,000 lagi. Compare dengan orang yang saya nampak spend duit dengan Kak Lila dengan Huda, dua-dua lah menang lagi. Kita pandai save duit. So for both of you lah kan, part free trial ni you all akan key in your credit card details tak? Just for the free trial ataupun tak? Saya rasa pernah. Sekali saya pernah key in credit card details. I think it's a free trial untuk yang senaman-senaman ni punya lah kan. Tapi dari lepas tu saya lupa. Jadi lepas period free tu, saya masih bayar. So after 2 months baru saya realise, saya main bayar 2 bulan ni. Padahal tak pakai langsung. So itu. Dan itu menjadi pengajaran lah. Lepas tu saya tak continue lagi. Sama juga dengan Kak Rila. So after yang insiden saya terbayar after that free trial kan, saya dah tak pakai those free trial yang perlukan credit card. Pasal saya ada macam phobia. Macam kalau nak kena taruh credit card macam a bit sus gitu, you know. So untuk Encik Fatu, siapa yang deserve this Oriental Essential Oil? Rasanya macam answer pun lebih kurang sama. So nak kena kasih dua-dua lah. Hari ni kita kongsi-kongsi I actually ada buat research lah dengan orang muda kita, like how often mereka lupa untuk cancel their free trial. Jadi surprising tak Encik Fatul? Nampak macam quite surprising. Yang 3% tu ni nampak macam loaded lah. Saya pun setuju. So kalau boleh nak kena take note lah of orders calculation yang you bayar. So dah tiba masanya untuk lihat Encik Fatu decide perfume siapa yang lebih menarik and lebih wangi, Huda ke Kak Lila. So who you go for? I pilih Kak Lila. Kita dah sampai ke penghujung episod hari ini. TLDR dia simple. Kalau mampu baru belanja. Sebab tu kita encourage you all untuk spend within your means, okay? Shout out to Encik Fatul Haziq, Kak Lila Melati dan Huda dari OMG XBH sebab joining us hari ini. Big thanks buat Sentopia kerana menaja lokasi dan perfume for this episode. Hopefully tips-tips yang dikongsikan amat membantu untuk semua. Jumpa you all next time. Okay, bye!